Eminyeto ashatu na mushanju negira ngo bakatandikaho umurimo gwo kutera amatafari wanyuma kurunda emirimo ekabura bite cy'obusasi ekiriho hati omungera gwacyambura gubatahirire gwasha project eba kugira ngo eberemo million ziri kurenga muri 5. Nagayo amatafari mwana. So nka group yitweji tubire tuteremu esente nyingi eziruko hika miliyoni nga 15 turi abantu 37 so kutukuza kubara mutusange esente zituferiro ziri nyingi kandi twazirire loni. Umwe abakazi abe bari mu project egi nagira ngo kuyagira umurimo gwo kutera amatafari akana amanyango naza kutunga sente zo kera abana be aha mashomero. Konkati necho busasi enzure gwire amizi gatutahira amatafari gasisikara twaferwa mwenu nyino busasi bwingi kandi nakasente kanka yiro murona ko kozesa amatafari hati niteka ngurone ne basa kwiza kuntwara. Chairman w'intebe ya kabiri nagira ngo oburemezi bwona bwizire bwanyuma yabo abakoze damu y'amashanyarazi okufunza umuhanda gwayonugurabamo amizi go mujerogo. So go mujera harumwe bicweka byagenzere nibifunzibwa so buriye byabere bitakafunzibwe kitongole echo bukaba amizi kakabagali free gakurabamo gakugenda konkata y'imyanya kugenda nefunda kereterize amizi kugumana gatema gakaruga umwanya gwago gatanga kweronde mahande ya harwaza. Bamwe ombebembeze bakoze akashaka baraganise Eminyeto kwija kujwera obako batungira obwezi kurugo mu government. So nani nshaba kurabera omwiraka erye Eminyeto eyanje ikwatanise yahandike group yabe giteka gomborora ndi forwardinga district wasa kugira ngo bakatunga ubuyambo kuruga umuryo sara y'ibirego. Amakuraga gasha kwa Chill Ramadan.